Aktif. Putri, Putri, Putri. Sudi kali kelau. Neno pati nak ketok-ketok na. HP dia na to na aktif. Tangga benito nino. Lakai dia to buat na. Mata ketok ni teno. Otre. Napa den dia sunulai tawe. Mahani kare Cina elo kelo kerja tugas silo-silona. Apa mele ke banyak mata kampus. Jejenoki di kota sore na denre. Koncina gare bolae natari itu dasarnya kilometer ke. Makurang ajar memang ya dia. Maka kalau dia nak bawanga, sila deto nak gora, ketok-ketok, telepon kanan kiri, nampak ni sepaui. Pada itu muka tanah dia selalu mikir kita menyanyau. Pamula tu nang hadi bandara kena telisu. Taruh nguho di sobatnya tangga beni. Molo aku kalamin. Antasan ya, aku ada laku pakai. Pesan nih yang penting puas kak. Ikaw tahu itu masih saya kamu follow. Bah, lihat memang ada shade nyonya ini. Kamain si kaju cafi lutu. Ada kate atau kue atau apa yang bisa aku cepat-cepat di pagi hari? Di pasar ya, depan awal. Weh, pasar itu lo narik ke sarapan pagi. Ite tai kile, aja masa nga ini sa kodena mufaliso de chafiku dalam waktu dekat. Liwat to nang haka sina. Mafa disiku sebut bokoku na taro. Lo to nang mintahan na panyanyaw di bandara na palisu. Shafi luto dilihat tike. Ujung-ujung na hangus meto. Punya roh yang terjadi biarlah terjadi. Pasarabano kepada yang maha kuasa. Ya rafale doino lutuke pasti kehikmana. Dan ana mi desain rencana Tuhannya ke depanna. Karena Allah berfirman, kullu nafsin saikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kamu sabar saja. Surah sabar rangke ku mata. Aja memang mau dibola. Pure. Mungkin tak kali? Iko nure. Mungkin tak kali mure. Ano kita lo diga? Dari kena bawa kenisa ke de mata maka caleg. Mengaku mure. Bano po mua. Tapi wasing mak bonga-bonga. Tapi kok kupikir ki malah ada itu doi. Wah. Mure nih kang adita nure. Ya ana wedi kumateru mencalongkang. Sahabat lalu tuh aku butuh pulau dorong. Lala, nasiomen itu tuh ake tombol yang ngengi. Padahal ada paling itu deta mure. Manesa. Elo ku kira melantau le. Iga puangnya mure. Na poli ni sakedi, balu aku sapi. Dodo nana balu. Ya beli ke sapi. 4 juta itu kuliah nih. Udah belanja paling dulu mure. Kurasi seperti waktu udah melau. Elo kak malah tim sukses. Supaya kamu runtuh di belanja. Kekuat Rodi. Pak kudu ngedit tarik kudu nure. Pak, mego kalau kudu iri. Spandu, kalender. Poli nih, haju lo tidak bu. Sini dena, tarik ku 10 juta. Kekuat apa lagi bela? Kalau saya kapal satike. Tunda nih dulu. Ya pak untuk bajar aku tikenu, ku berhasil kat tudang. Ku perlui, ku hajar aku kenu sama kapal lagi. Tapi ya tuh nak kode data berhasil cudang. Timuna dia, capek lo dong nak. Kuda gara berhasil tudang. Iya patatnya ngalau, peraton nama latih ke 4 juta, hangus nih tiketku. Kuda paling berhasil tudang. Sabarano,
Setidaknya kan yang aku lupa jarak ku nu. Di satu kebaikan. Siapa judulnya? Tapi yakin kan ore. Tu udah nggak edi. Nah kan gue tahu pernah tua. Tiap kecamatan pasti anak pilih. Lalu kita kuat tamarang itu aku ternyata anak todo. Aduh, dek kule bilang mure harus kalau wedi. Nageliak mati nyonya. Orang tua nak malah tike. Masalahnya nore kulau ko. Ikan nama tuel ku suruh tirang tiap bola sih dijari tua. Tua. Biasanya teh minyak reggae sembako doi. Iya di tua. Lo kitin apa? Di hak mah jaja cuka. Masih baru. Wari masih amba balik tunu. Tama kacuda ngimate nole tua mana bahas. Disuruh aspirasikan suara rakyat. Nah mau mana mi rakyat ke? Jadi kau mau nih, lo mana nih matiin ro? Hancur nih demo ya. Jadi makan nih Nore. Siap no. Kesempatan. Mumpung mega dari kuedi. Tuna nih dulu. Kekuat di mure. Aduh. Pakai di file mure, kubatalkan nih tiketku. Pesan nih aja nuku lau. Demi dia di mure, kubantui. Tapi ente kepada doro duita mure. Kalau ke polisi doi ini Nisa. Wapura kena lihat tiket bela. Daripada nusuke kah, dia naku lau. Nah, kuraton nih meli tiket. Siapa orang Nore? 4 juta mure. Pokoknya aman nih. Maka polisi uangnya. Ita nih. Nape mencalonkan apa rengaran nih memang aduin na loke diindrang. Maka memang no kecudan nih. Mudah nakin rakyatnya lo tuh natagi. Katine mure. Tapi di semua apa masalah sih? Agak lo solasi. Agak senaruhe di Pagopo tahu mega. Sosialisasi. Ayo, ya ro. Ya pale. Tapi tuh neng belo mure 4 juta. Eba. Tapi di nana tuh reku kuna rapinya serangan fajar. Iya pesan nih mure. Kalau bani keren reku. Kalau katare 4 tambah. Oh yo, beres nih itu. Lalu pale dulu nih terlambat kematu. Oh ya pale. Selamat ki mure. Aman na. Kan nama aku tulis yang ini nyonya. Kode itu na belendra mure. Aga nakena ni karma. Aku malesega ngi menyonyau. Tani meru motorona. Agak ngare nala tutup karohe. Ada tolong-dong. Nasi ngarolo koli doang. Yung apa? Karena kita tetap tenesan nolin alam doang. Dalam majalah kamoli. Aja nak tiap hari. Taruh saya gitu akin mata tanam meru. Awe, iko sile? Agak tuh mai? Boleh digo itu namanya si tangkina motor ke mutaro. Ana boleh digo. Aja tau meri ko pakai kena japai. Mana kasih ho kena campur ke bensin? Adin jaji ko. Padena ko kabura ko den relena teng. Jadi ai di miso minum di tangkie. Napalo kon re japai. Timun na bela. Memang iha, belenu ko den minungi. Bah, senang dia mana sekali japa. Iko neto tahu ya matopa mangeda mabele ko matin roko. Ya mau jujur mau fawe na mau figa oke ko matin roko mau patulu-tulu. Cintaku kepada nyonya tak seperti sabun mandi. Apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku ini minyonya. Elamela, bensin. Kuremba ko toshina. Majoge gitu. Dek kesengi. Ada gak hobel bensin ke dimai? Pokoknya berusaha losa pakendria. Gati no. Siap. Maka hale dulu.
Ah, Pahit-pahit paria, lebih pahit pasi jancino, purama keda elosi botini. Hai, ternyata hurina timu pada kebona. Udah gede masih bobo sendiri. Udah gede masih bobo sendiri. Wih. Ah. Udah gede masih bobo sendiri. Hei, elo si kutulo di ganjam parah mak. Ika disuruh nggak dengan Madi Nisa? Aga sih nasuruh ke Nisa, min randoi, Ye Tania, malah sere. dengan Ma. Aga sih balik lo. Dendre pak kembali Bu Edi disuruh sapa bensin ade pak kakak kuruntu. Ai, mabela ka mase, motor patela kun ralau. Denak baik motor. Coba ma motor ka itu tanah si bensin ku sapa. Yana medi ku japa malibu, pacapu ke bensin motor menyonya. Au, mabelau pa itu. Engkau pa 2 kilo dijapai lalau. Kekuan apa ledi lo dengan Ma. Nafan rasa kayak di nyonya kode kakak kuruntu sangi bensin. Atamat na pala dalok mai. Iya aja nafaleta sila dengan mali aja nanta keburang ateng. Iya tangan na. Sila kadok di. Ye. Di ramah Ah kayak di deng. Lebih na bensin na motor ni ali. Pul ni tangkin na motor na. Engkau pa lebih na nataro. Makecek kali lo deng. Iyo apa di kulkas edeng nataro. Ya nafale di kuli, sage di lo. Aja na muliki ala bahan itu. Kena sapa kimatu yalif. Dena, iya pasti na pawangi. Bye deh, talan di deket deh. Aja na wasel lo, apa pulmui bensin na motor ni ali. Tapi kau siapa ke pasti meliki, jadi talan dia. Cari tanah kuli gitu. Makasih banyak Pak Le. Iya, halo terima kasih banyak. Pangka biasa tempat di bola. Jadi nasi lo kerja japai. Ah, marah kali suka baik lo. Pesan nih sekali-kali toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Wah, padahal di kelas mau paringi doi nah. sini ya balik dulu. Dengan itu bensinnya. Wah, bab belok kabaluke, dek kuliah lo kunder japai. Oh, maleka raeng. Ya matolo nan japa kitundria, napa na letu engka situ mai lanta lisu. Tapi engka bensin kuli di dengin mah toh. Di vale? Angkalinya agak dolo nyonya. Kan di hene fure meli bensin anak-anak dengin mah. Tapi pul ni tangkina motorona. Jadi engkau pa lebina, na yaro lebina elo ki keli. Tapi tiai elo mi kanareng jadi majaku seding. Jadi kareng mi ceni-ceni ngati. Dengan vale bensinnya. Aja dolo, tara dolo macarita. Purana roto lisuna. Mage nangka aju todo kantongin al sebo. Oh, maleka raeng po amarajay ampunga. Lampe na syaritana, pada mato bele, di na mato kaga itu natihi mai bensin. Aja sisa na mufawi, sila deto na makalinay. O kala di mage di hurani. Ya aja dolo, bae depa na purana. Ha, ngedai nih. Kikuren po kusina itu tangki bensin. Jadi satu panar bensinnya, balik kalau di dengima. Jadi ini kak kita dengima. Jadi engkau pak kita sebenarnya di kantongnya. Ayan yang dikutihi. Oh, puang. Mage be mo fa di kantongi. Dia kakak betul nak kafang. Aga
Mega sina itu. Oh, buana faraki he. Mega to ceritanya dia. Tadi saya syukur na. Maga mita. Merunyonya. Iku itu kong ka di fawako. Turun nasa minta matindro. Pura mana itu kugure atau kumakulai. Lon ria. Mau libur itu Sulawesi Selatan telah syapu. Lako malah feril lah di bundri. Dua lampa na muala. Ke malah ada si muala. Tanya untuk disapuang. Laundria. Ya wala no halekati. Ke syapu si bensin na kita motorono. Odo le. Makada memang nga. Syapu si bensin na. Mitaiga kolao. Kuranisa niya motoroke. Komita tiba bisyara magati syapu bensin na. Tenis salona denre. Stres tanah na iya. Ya baru. Oi karama premika. Afilore. Oh, wah, stres tanah na iya. Magai. Natoba, tiene mi gatito. Magai, mega na ulati muruntu. Ba, malada nih. Tiene mi gatito. Be, Ay, que lo kupandra como chacha. Saya dikasih na buang. Mana kau pakai di muala? naga pala na itu dipakai lumambe. Iga makadelo di pakai lo mamenga pulo. Aga pala itu mukeran kotanya ulati musapa. Hai, makai ka makabuka lebo untuk patetotian bendera. Mago itu. Aku senang pada tong fawi, pamusuro mi kalau malah fering. Dia nang fawi kadalo ke pateto bendera. Tamake tu di fawang. Puramuisa ni ko Agustus kita patetote bendera. Kuasa ngi Juni fa hari ulang tahunku mi aku ngerang. Iya, tan Renato nang Belanda. Iya Indonesia manano. Jadi salah sih kak. Salah. Ke kwa menshina kupanjadi tia bendera kuliwa kia chano. Kai kedi, siapa lo malah? Jami saya papigi. Hai. Pakai lo kawati. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Na 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 na. Hai. Agak di Andro dulu. Ah, dia kakak selera Andreu. Gara-gara dia silokku di grup ke. Iya mana na bahas. Masuk sisa ngapal di grup ke. Agak memang na fau. Fede so karya Fede macam sang. Nandre tua. Sedangkan Beneo karya macam tina malolo. Umur 70 na karya. Sedangkan Iko umur 10 tahun. Padahal harus umur itu we. Awe. Lalu nih kali diaga. Hoso-hoso harus na fau silon. Ah, dia kak manre. Si lomba ini pada liwahe gandita jujurna. Aja silong. Andre ha? Pak Mahari kia gagai kok dia nak Andre bela. Biar mi basi, yang penting tidak makan nga.
di VN Collagenea, minuman serbuk rasa stroberi, memberikan efek antioksidan dan detoksifikasi, merangsang regenerasi sel-sel baru sehingga menjadikan kulit lebih cerah, kenyal, awet muda dan sehat. Dia tenan retoa. Dan atau rasung itu? Na coba lo karasyo ko itu meita nih. Dia patina hura boting. Maga nih. Aga, ko malsega ko panyanyau. Jadi maga pernah dinung itu. Sebelum malam, sesudah tidur, sebelum mandi. Gak diasam. Siang dan malam sebelum tidur, 1 atau 2 gelas per hari. Amamu atau? Lihat deh pakutanan naik di. Sudah ber-BPOM. Jadi sudah pasti produk ini aman digunakan. Tapi kau batau hubungi ini 081 340 261 302. Di tona hatana ki buani kode namu teperia. Vale nama balu pakero dan selain di melada ufa produk lain na balu. Agak hulung fau? Kamu testimoni. Andre no. Shedik din aku Andre. Pesan nih, katanya tuh ya ti kibubano ikotom itu maliasu museding. Yo. Shedik kak mate. Keni Pak Andri, golaku tajeng. Pahi paria uloleng. Idi mataro ada. Idi tona mulai seri janji. Wah, macam itu kau hal makelas silong. Ang kalinga bahan na. Di na ito na pura di ko namong kalingay. Alamanang ile, syakari ki. Yamanan ra mabelay na matandray dalamanang. Iya ha, Pak Yatom ya di sengkeo si popongnya kasih natuo jadi syakari ki. Bah, dek kule madu nga matu. Wah, nato itu. Palingan kau medu kalau di hamuo, ya betul apa di jala kau medu lo jasek kok. Kami kafangnya di 2 liter kasih na. Facet dikali kita uhana. Aga? 2 liter 2 liter di ko di fulu manang ni? Iya. 2 liter ke lagi na belum tentu penuh. Tas aga besi liter lo. Tetelupulo ka fasebu. Tanah 1 juta? Nenek nu mangeli. Jadi ko 2 liter 60 na sebu. Hah? Magi mo no. Nade pa na siya po Andrea Ya tabe, ini na mempe, ya pasti na meli ke sangkeno 70 sebu 2 liter. Magi ya musuro. Asaba ko ya, madu nga matu, na batu ku tepa, na boncor luku dijai, 1 juta dihaja, tanah 60 sebu dihaja. Apalagi kamu do memang na 60 tebu leu, au pasti damputansi. Magani, jadi iko na mempe nyonya, pacakari ki, hal liburi mana ngindra mualai, ya pasti na meliki 70 sebu 2 liter. Daripada to lagi meliki 60 sebu, jadi apa meliki 70. You understand? Male, jaga-jaga oleh. Nama to kan Andre syukur udah jadi tahu he. Mau bayar di engka. Iga lo pare kona pulang sebu. Wasan itu kedo. Ya apa kali dulu ceme, pak maculigan me toko. Alam itu sabungnya. Sabung aga? Dek ko pala kamar mandi ti sabung mesu. Engka baru-baru kali, kurang besar kok.
Hah? Manre? Iya namanya Manria, sama ada digaga nanre sabu lo nauta. Senang ya, Pak digaga taruti sabun soap nih. Set ditahu titona bashe dolo. Ya mika fanya dini tas strawberry jadi nasa nih makanan rasa strawberry. Tolong apa aku? Gitu cudang, duang ake di mapaku. Ya mona itu koli kok kayak di mai aku suruh kalau duangan aku suruh kok cudang. Takut ka banyak ular. Ba, senangi mega ular pitok ka. Aga vale gunano di di. Eko jagai lo, ken kamang ular pitok ko. Makanya apa minta tai ku laki boleh ke di mai. Boleh digo laki lolo lo gitu. Macan ora? Goraya vale kung kamita. Oke, ya naro gunaku ya. Lele pedi japai, gatin we. Aja dolo yang apa dikali haneku. Iko temannya umum apa alo miko konra dah matinro di galunge. Jadi aku matinro le, mangkaling amo soliku, tapi tak tutun aja mataku. Jadi kong kaling amo agon pegau. Cepana. Lo jolo na matu deh. Apa dikali haneku edi. Lalu Ria, bisa malah langit lisu. Ndak bisa begitu le, karena kau istrinya Rahma, jadi kau harus ada di sampingku selamanya. Udah dikala neko. Lo kala sedih maga edi he. Sama aku sedih lo bagaimana dengarki. Elisu na mato. Iko siya aku hilai gitu komoro komenya. Hei, kira-kira tepai. Bara. Woi. Ya, dan paskibraka yang menerima bendera yakni Rizka Amalia asal sekolah SMA Negeri 9 Telulimpoe kelas 11 yang lahir di Sinjai 27 Juli 2006. Ayahnya bernama Mustamin dan ibu almarhum Megawati. Lo sudah lemleng apa burah? Padina kalau kulit tahangi. Aja dulu. Jangan edi he. Iga sesenadin dari tepu edi. Iga sedie. Iya, aga itu. Iga. Edi lo ya nurena pa dusung. Iya. Tanya iko. Iga vale. Apona nena mustari lo. Diga pa malade pona. Iya apona to. Tapi tanya iko. Iga vale. Iya itu baru liso mana di hamasena huange. Oh, Yanti. Sedie. Iriska. Iriska. Yo, ya itu. Ya kale nede. Maga nama kalu-kalu kale vale.
kita lah. Jago bela. Kalian adalah fatki bendera. Dah sembarang le begini. Kalau salah-salahnya melangkah ditembak itu kaki ke. Jadi harus orang jago. Gila beneran. Lambat itu menonton ini, anu kemarin ya ditayangkan. Iya anak aseng. Pabari ada tembus jaringan HP ku. Sekali na tembus jaringan sapu si data, no? Jangan ada rasa kali. Oh iya. Rizka. Hai, Dan Bangka. Sudah lagu makan aku udah mau nonton. Serius Kak nonton nih. Foto dulu. Foto dulu. Rizka. Iya kak. Foto dulu. Wih, jago bela. Gerak. Badan ka bakero. Peragang pada le. Ketika gede. Ketika ke Rizka. Oh iya. Gerak kayak. Siap. Aga di sini. Senjata. Aju nah. Deh. Oke. Siap, bro. Ajakan lo terakhir di Rizka. Terserah kita kak menurut keyakinan masing-masing. Ayo balik. Oke. Jarak. Menyanyi. Oke kak, aman nih. Siap. Boleh dike be itu kali. Boleh muak kali. Kalau kak kan diajak kalau kuala. Lo apa kali? Karena mak, Bima. Terima kasih. Dadah. Kasihlah. Iya. Padahal mimpi aku kali aro. Ambula memang di dalam bubak aku cita-citakan. Kalau akhir kamatu semoga saya diambil pembawa bendera di hari kemerdekaan. Tanggal saga baru kena 17 Agustus. Tanggal 32. Hei, Lalu ndra malay habura. mago bay? Iya rehaneku sama aku lo miskin ding. Kencapa itu. Kakak di Haburawe. Nyari toh sarasa mau mes. Deh. Mana ka para Max? Shosho nih. Paramax, Haburamex. Woo!